Evo ga, ovo je bager 1,3 tone. Ima brzo hidrauličnu spojku za promjenu alata iz kabine, da ne treba niko izlaziti van. Ima priključke za dodatnu nagibnu korpu ili neki drugi priključak, čekić i tako dalje. Ovo je već, grablje su već spojene, kandže za prenašanje tereta. Reflektor gore 2 naprijed, 2 nazad, to su už 4 reflektora. Ima širenje gusjenica, znači može biti na metar i 1,28 m otprilike. Isto tako i se i daska isto širi, sklapa se. Imaju 3 korpe, idu uz njega. Kubota motor. Vidimo. Kubota. Za kretanje grane lijevo desno, znači kad se nešto kopa uz kuću, ona skroz ide grana lijevo, da se može kopati skroz blizu uz zid. Tu su i brze spojke, klip klap, znači kad alat se mijenja, samo se klikne i mijenja se, ne treba šarafati ključevima.